Paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Maray, ilistampay laan to'y utangit ah. Anya, lista manay. Nagatiddugan ti listaan ti utang yukan ni Kabadong. Ay na, di ka kadin agpungtot maray. Bayadan minto ti utang mikin ni Badungkaw. Ala, ilistak. Ngambayadan nyo mutla dagos ah. Saan nyo pagbayagan ti utang yaw? Huwag ka di maray. Promise. Agbayad kami adagaws. Apaman nga da kwartamay. Wan kasinsain. Thank you ah. Nawat kon Jerry Lau kan sapatos nga impawit mo kanyak. Sige. Aganan ka dita Dubai ah. Tagan anadak mat dito'y Philippines. Babaws. Ayos. Ada importada sapatos kan Rilaw. Ay, nagsingbat at talaga ti kasinsin kong ada ijay Dubai. Arak pa'y ko mga imported timpawit na. Tapno may mayat manay. Ang galinday. Apay ko raw. Kayat mo ti arak. Sika, kayat mo ti arak? Munang gal, kayat kaw. Sika ngay, kayat mau. Kayat ko mad ah. Aginom ta. Sika ti gumatang tawan kwarta. Diyak kayam kayat ti arak. Makaulaw. Apay nga nagbabawi ka ang gal. Kuna makayat mo ti arak. No sika ti gumatang, kayat ko. Ano siya? Diyak kayat ti arak. Yay. Warog, apay adi kamutan at paspasada iti tricycle? Nadadaal jay tricycle kaw, antay. Awan pagpatarimaan kaw. Aya, Unantay. Parikot ti kwarta ita pandemya. Awan pa'y nigatang ko iti arak kaw. na apay nga arak pay lati na panunot mo agatangan. Imbes ko maati ka nam ti panunutan. May mayat ti arak, antay. Lumabarte ka, iturog ko matain. Jakon marik na tibisin kaw. Magkwaraw, tinakaturog dito waiting siya. Langana, tinabartag. Di nakpay nadlaw nga imasilad king ka. Nay, nakaringay. Warog. Yaw. Ay, siyak na ito'y. Ni tatam abadong. Agawid kan. Ijay balay mo, ti pagturugam. Kit na balay ko daytoy, tataba daw. Abay nga pagawidan na. Naulaw ay. Ibaga namutin na balay na to waiting siya. Nagpintas ti Rilona. Madlaw ang inginaan. Hamo kong daramidag. Sana balay, tanabartag. Takawag ti Rilona. Yes, kay. Nagbalik kay. Napakliban ng ti Rilona. Ay, yes, kay. Sano ngay atakawag ti Rilona? Saluto ka din jay dua pataw, tuyang. Itay pay. Asino ayati umay abisita. Tataba daw. Aday tantay bisitak, tuyang. Ni ko araw ti pagsidaam iti karne ti pata. Wait. Diskartik na ito, tuyang. Siyak, ti makamaw. Basta ang tali na idlaang dito'y balay. Nay, mas tripado nga pulutan ta, tataba daw. Wait. Agpapas ka ng agpulutan, kwaraw. Dua, adadak kilapataw, ti pinarti kitay. Awan gayam, apa yang nagparti ka? Birthday. Ay, saan? Makasidsida kami nga main kintuyang iti adobo apataw. Iso nagparti Kasta ka day, tataba daw. Wun gaya, kwaraw.
Kas langinginain day tarilom Ay, talagang nginginain to'y rilaw, tatabadaw. Naggapoy jay Dubai. Naglugan pa'y iti eroplani. Talaga? Why, tatabadaw. Abay, kursonadam to'y rilaw. Ay, uwin ko raw. Kursonadak day tarilom nagpintas. Ay na, ada kumamit kas ta arilaw, kwaraw. Umapal ka man ako nakaon. No kaya't ba? Ilakom langin kanyak day ta arilaw. No, mapadasak mo't agrilaw, itinginginaay. Ay, no problem, tatabadaw. Ilakukan ka da ito rilaw. Basta pa inuman nakakanayan. Ay, wain kwaraw. Oray inal daw, apay naman ka iti arak. Ala, ilakom kanyak nga ruday. Diyay nalaka-priso lang Sana balay, tag-bisprinta mo tayo. Prisyong kaibigan. Mano ti kwartam dita, tatabadaw. Dua gasot. Ayos! Gatangam nga rudan to'y napintas arilaw. Naggapo ijay Dubai. Kita no, bagbagay kumutlaan na ito'y rilo aginatang ko kanikwaraw, tuyak. Na, nagpintasan arilaw. Kan madlaw ang inginaan. Wine, iso nga ron aginatang ko kanikwaraw. Takursunadak launay da ito'y arilaw. Nangalaam nga iti inggatang mo iti dayta, katawan mo't kwartata. Ginatang ko lang da ito iti duagasot. Iso adi kan agpungtaw. Anya, duagasot laang ti presyo dayta arilaw, ka nagpintas. Diskarte lang tuya. Numabartag ni kwaraw, dinan amaw tilubong na. Kasanaw numausawan kat malagip na tiriluna. Nagsaritaan mi day taabanag, tuyang. Dinan babaw yan tiriluna, ngayon la ko na kanyak. Mala, kita am kidin no maibagay mo't la kanyak to irilaw. Pasikat ko man to irilaw. Igagarak nga iparang kadag iti babaraw. Punasak iti sangwanan da. Kita nyo kakadwa. Nagpintas tirilo ni Tata Badong, Walang basaw. Nangina da ito, ibabaraw. Kasla kangina ti branyo ang motorsiklaw. Nagninamatan, Tata Badong? Una, agisuotak mataya itinalaka a klase tirilaw. Never. Kitaan nyo anay bag. Nagpintas, Nagpintas, ken nagsilang. Wow. Siyak lang, ti makagatang iti kastoy, tado ti kwarta. Adu magayam ti kwartam, kabadaw. Ang bayad kang arudan ay ti utang yo ken ni Marituyang. Kwa. Bayadak to dagiti utang may, maray. Saan pa'y nga ita? Tanay, kimatangak iti nangina, arilaw. Aday gatang mo itinangin arilaw. Awan mo't nga ron pagbayad yo iti utang yaw. Di ka di mananagan, maray. Ibaon konto ni tuyang kaw nga umay agbayad. Nagkadupay lasaom. Dito'y pa'y matsango ti tersenak ti pagpasikatam. Di ka nga ron makabayad iti utang yaw. Di ka madanagan, maray. Saan mi amalipatan ti utang may? Nimot kwaraw ti sumungan. Nakadumog may tamagmag na. Nakasla adakit kitain na. Kanya nga tatikit kitain na. Kabarbaraw ti sapatos na. Kasla original. Na. Kasla sapatos dagiti basketball player Sidegan dito'y ayang kaw. Adaytan. Nay, tatabadaw. Apay akit kita matlatan to'y nagpinta sa sapatos kaw. Ay na. Nagpurma ka. Gapo iti dayta sapatos mo kwaraw. Thank you. Ginatang mo ka di dayta, kwaraw. Ay na. Kursonadak nila nga dayta sapatos. Ay, saan ko ginatang daytaw
In regalo ti kasinsin ka, naggapo ijay Dubai. Wow. Dua pares ti sapatos ngintid na kanyak. Pasig amin ang inginain. Branded ko naman. Aha, Kwaraog. Aw, Ada arak ko ije balay. ha? Arak lang? Siyempre, ada na ima sa pulutan Tinunaw adalag. Wow! Paborito ko dayta. Mala, umay ka. Aginom taman ki day. Siyak ti makamaw iti arak ken pulutan. Pagbagaam ni Kwarog akaanakam, Inteng. Apay ko maabagbaga akit laklakayanan. Amo na matagtidakas. Kain saan? Kahit, baybay am kadilatan nga agbarbartag. Iso nga roti kayat na nga ramidin. Iso ti trip na. Win angam na labos ang ti panagbarbartak na. Kanayon nga agsangod akan ni pari badong nga ginom iti arak. Bay amlat ta ida nga aginom. Enteng, awan la ka din tinasayat nga isungbat mo kanyak. Kaanakam ni Kwarog. Iso arumbang laang apawilam nga agbartag. Taamangan no makaala iti sakit na. Sige, magbaga akto ano masango. Na. Busy pa ita. Ano ti trabaho, hindi barangay ha. Kursunadam ka diya talaga to'y napintas sa sapatos ka? Wen, Kwaraog. Ay na, nagpintas talaga. Pagbagay ko dahita no siyak ti mangisuat. Di ko kwamaon to'y sapatos ka. Ha? Sigurado ka, Kwaraog? Ay, tataba daw. Mabit lang ata. Usubag. Nay na. Ayos. Naialis ko manay. Dahil puspos na. Aw, kukuha mo da ito'y sapatos ka. Agraman da ito'y naburo ang medyas ka. Ay, agyaman na, Kwaraog. Mala, aginom tabay. Ado pa'y ti arak ken pulutan. Shot! Nay na. Kita ang tuyang. Umanay kanyak ti sapatos ni Kwaraog. Bagbagay ikaw. Wun nga agpaisaw. Bagbagay mo day ta sapatos. Nagpurma ka. Inak ipasikat da ito yung sapatos. Tapno ibagada nga ado ti kwartak. Na, apay nga aglibi ka, tuyang. Saan mo matakukwa day ta sapatos? Dinawat mo lakin ni Kwarog. Kukwak da ito yan. Taimpadaawatin ni Kwaraog. Nung maumaakton amang isusuot, ilakok tumitay. Anya? Wen, tuyang. Ilakok itinangina da ito yung sapatos. Kastamit tanjerilaw, nga da kanya. Nay, apay apumanag ka dito'y sangwanan ti Tersena, kabadong. Wala ti madlaw mau, maray. Anya ko matimadlaw ko? Kita nga minati sapatos ka. Na, ne. Kabarbaro mo day ta sapatos mo, kabadaw. Nadlaw mo gaya main. Wan, maray. Ginatang ko na itaw itinangina. Imported pa. Naglugan iti airplane. Anya? Makagatang kay tinapintas a sapatos. Ngam di kay makabayad iti utang yo ken ni Marituyang. Ay, aday ta ka manay, Marikwanang. Bayadak to ka di utang may. May kayo, soft drinks tayo pa dito yun. Ne. Turni na nagwanang. Babaraw. Umasidag kayaw. Apay, tatabadong. Kita nyo ti sapatos kaw. Awanti kasto ya sapatos yaw. Siyak lang. Uy, pintas oh. Kabarbaro na ito sapatos mo, tatabadong. Nagpurmakan. Una, adagayam kwartak nga igatang ko iti kasto ya klase ti sapatos. Pang basketball. Kukwayo lanay tumapapal. Inteng, nabartak man ni Kwarog ang nagawid ija balayda. Iso nga roti kayat nag-aramidin. Na kasta manan ti isong bat mo kanyak.
Bye-bye am kadilatan nga agbarbartak ni Kwarog. Anya nga ti maramidak no iso ti kayak na. Sayang lati oras ko amang bagbaga. Busy ak. Winangam ka anakam ni Kwarog. Amangan no maisagmak iti kastangar aramiden na. Saan to mapasamak dito? Amo ni Kwaro dan aramidin na. 3,000 pesos ti presyo da ito'y arilaw, mandaw. Gatanga maun. Sigurado ka nga ilakom iti 3,000 pesos da ito'y arilaw, tataba daw? Wait, mandaw. Kasapulak nga na talaga ti kwarta. Iso nga ilako kaun itinala ka. Minus presyo ako nada. Gatanga matan da ito'y asapatos. 2,000 langay. Ha? 2,000 lang da ita sapatos? Ay, kayat ko 5,000 amin ti bayadam, mandaw. Mutoy nga rudan da tarilo kan sapatos, tataba daw. Gatanga kon. Bayadak adagos. Nay, mandaw. Kukwak da ita sapatos ken rilo May lasin ka. Anya? Ginatang ko da ito'y kinitataba dong. 5,000 amin ti presyo na. Anya? Inla ko ni tataba daw. Itinangina. Idinto tayong padawat ko lakan kwa na. Ah? Dayta sapatos. Intod ko dayta. Dayta rilaw. Inla ko iti dwagasaut. Ang inla ko na iti 5,000. Inteng, ingka anawaan ni Kwarog. Kaya't naatagbatan ni Pari Badong. Nabarbartak. Anya? Kartingam ang mga numatagbat na ni Pari Badong. Parikot dayta akadakak. Disturbo iti trabaho. Kwarog, ibatam day tabon ng maho. Pangasay. Itad mo nga rod kanyak ti 5,000. Naglakwam iti rilaw kan sapatos ka. Itad mo! Kwa, awanan ti kwarta, Kwarog. Naibusain. No kastangar. Di mo tagbatan ni Pari Badaw Kwaraw. Di nakit ka mananggang. Linukonak ni tata ba daw? Ha? Inla ko na itinangina dyan intad ko kan kwan na sapatos kan rilaw. Kwa, pagsaritaan nyo dahi tabanag. Abangan mo matagbat mo ni Pari Badong. Tagdag ba talaga? Ay! Nukas na ti aramidam, agpada kayaw. Paibalod ka. Basol mo mutlang Kwaraw. Kapay ngamin nga ilakom itinala ka. Kin ipadawat mo ti sapatos mo. Ay, idya mo tinalabas apanagin inom mo iti arak. Tayo suday tati mangipasubukan ka. Si kamot Pari Badaw. Mananggundaway kamot. Gungundawayam ni Kwarog no nabartek. Jaski kayo. Ito di kayo sumarding. Isil-sil kayo adwa. Iji kalabos kun karsay. Ay, Kwarog! No saan ka kumamit abartak, di saan mo maipadawat dagita gamit mo kini Tata Badong. Ket si kamat Tata Badong, di ka manggundaway, tasi kan tumitla ti madaksan, iti udi na. Ala sige, di naman tinagibusan ti sabalipay nga istorya, daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysuna. Dawanan ng labida tayo, anay. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Sagani Yalong Bolyeser. Ken iti direksyon, Virgie Paglay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, di MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, itim kay panagdangan. Bueno, ladies and gentlemen, di pa
paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, aso kimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas iti sigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ang kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaisuna. Dawanan nung yabida tayo anay Kapitan Enteng. Session may ita, marituyang. Kahit anya kumano session niya. Irikap ko pa ang Twitter senak tamapanak makisesyon. Ay, papanawon na kaon. Kuwan Saan ay mabalay nga itugtugaw ko pa ilang ditaw? Ay mabalin lata, ano kaya mo? Nay, maray, ni Kapitan DJ mapansamutan ije barangay haul. Nasapa ni Kapitan. Talaga ngamin adina kayat nga damaladla daw. Kasta ati Kapitan, masapa. Nagkataglisi ka nga ruditan tayo rikap kung Twitter senak. Pero yan tayo desisyon tayo, tadyak kayat ti maladaw amang rugay. Apay ngay, nagbangsit, makaulaw. Kapitan. Apay nga putan nyo dagiti agong yung. Ibagangon, kagawad. Ano DJ? Ibagayon sakbay amang rugay tayo. Kapitan, maulaw kami amin ay. Ay, anyat pakaulawan niyaw. Rumarakoy. Dayta power mo makaulaw. Nagpigsa. Grabe. Awan mo't maagot ko. Magsisyon kayo. Maulaw kami amin ay, Kapitan. Kwarog! Ay nakitam dagiti lalaki anak mo taon. Ay, saan mat nana? Ay saos, luklukatan dagiti tirsina ni Marikuanang kayapdan sa tagtakaw. Malaldawan nga takaw da. Imbag ko nam ata nagtugtug awak ijay tirsina ni Marikuanang nasiputak ter aramidon da. Sabay at desisyon da angkel ka. Sikan ati mapan mang tiliw ka dakwada. May sakmay. Kabaalam dayta. Ala, umaykan! Ay, da kayo nga tatakaw. Sumuko kayaw. Adda di taunod titirsina ni Marikuanang. Amao, mangkuti ka na tuog da. Sukudong idahan. Bayang nana, pasukwag pa ida. Ay! Sumuko kayaw. Katkatawaan na kan sa mga kwaraw. Sumuko kayon kunaknay. Nagbilang ang ititalaw. May isa. Kwaraw, Dua. kakatawa da talaga. Ay. Dua kat kagudwa. Hoy! Aman sino ka bilang-bilang dita? Kaya't mo tapaltugan na ka. Kwaraw, ada paltong da. Nakasalikan ijay sikit na. Ay, ko. Oh, anya ti sumarunong ijay tuwakat kagadwa. Ay. Ha? Talaw tumaraitan na to yan. Taray! Anyat na pasaba ko raw. Dagiti agtatakaw ang gangil. Sinarak dati tersina ni kagawad ko anang. Anyat inarabit mo kay. Binagakita sumuko da. Nagbilang ang ititalaw. Simbo ko na. Sanang kay. Kapay nga rin nagsagsagit ni Marituyan. Diyan mo kan ko ana Mare, kapay nagsagsagit ka. Nungay siyang titinakaw da. Ha? Jacket din sangitan da ita. Pagan ano da ka ngayon? Bakit ako ribot ba? Hindi ka lagpain, hindi ka stagay pagbagap. Yang ipalubos nga damang perdi itilinak kan kapya dito yung barangay ka. Wan Kapitan, agasam dayta. Rimwarak la na pan nakisesyon. Lino katandan ti tirsena. Warag, ang gangil. ilistam dagiti natakaw dito yung tirsina ni Kagawa. Wanang gangil. Ilistam amin. Wanang gangil. Kagawad. Anya ngay dagiti tinakaw da dito tirsinam. Sa nga supot a krispap. Sa supaw. Naisurat mount. Naguray mo ta. Chris. Anya pa'y kagawad.
Dua supot a lollipop. Dagito lang, dagito natakaw, iti tersinam. Nay, anya dagita laing. Adupay ati tinakaw da. Anya ngay dagijay. Kinkinde, kas kada bubble gum. Kinday, bubblegum. Awanang, Chicharon. charang. Anya pa'y nga minis. Ay, won, malagip kon. Tinakaw da pa'y tay lakok adyos, anaka plastic. Tay kadakkelan. Diyos, naka-plastic. 5, tinalada. 5. Awan ka di tingin na tinakaw da. Adda ah. Ha? Anya ngay, ibaga mo na tayo isurat ka. Ginulpi da tinakaw tay lakok amamaken apog. Agraman gawad. Ang kail. Nailista mo? Mama, pao, Crispap, chicharon, mama. Dahita ka nilang titinakaw da kagawan. Anya, dagita laang. Manulang mo't dagita. Ay, di mo lalaangan. Tanay, nangina titinakaw da. Muwin ko raw. Puno. Isoda kayo atanaw, agalipta kayo. Napayada kami lang ngay. Ray si kamo ngamin kapitan. Ay, wala. Karaman nakgayam. Labanan tayo. Dagita nga agtataka. Sapay kumatasaanin nga agsubsubli dagiti agtatakaw, maray. Saan dan ang makasubli dito yung barangay tayo, Mare? Kat no istriktuan da inteng ti panagbantay da dito yung barangay. Rumbang laang tanay kastaw na tidak nagkaw. Inbagak matgan ka, Mare. Adi ka madanagan. Ay, talagang agnernerbyusak, maray. Apay ayang agnerbyos ka. Nungay agsublida, katsiyakon titakawan da. Anya? Ay, diyan ka muna sa dino ti paglimangak. Nay, Marikwana. Gimulpi ka man ni Kilakom, Una, Mare. Ay, bantaya mon, mga no adaman yun agtakaw. Sapay pinunom ngamin iti mumah kan gawad to'y tersenam. Ay, isunsamot ti pinunterya dagita agtatakaw. Dagitay lakok amo maken gawad. Ay, mabalin akas ta, Mare. Amaw, ibagbagan ni Marituyang nga iso kano ti umay datakawan. Pagan ano da kumamo day di abakay. Kat kasta nga rod ti kapanunutan na. Hiso nga agner-nerbyos. Ay na, dagito'y lakok ti umay datakawan, Mare. Dagitay mamaken gawad. Saan ani Marituyang? Maganda na ganak mo't tananggal. Itaapay ba't ko raw? Awan mo't ngamin armas tayaw. Kasano ang malabanan tayo dagiti agtatakaw. Dinikan kayo ba't iti sagay sa kayo apang-ur? Nabayagan tayo jay. Sa nga pulon na taon tinapalabas. Natukkuldan Pigkitan nyo itiglo. Ay, sana nang gail. Namin anon natukaw. Ayun, ayan dagi jay apang-ur. Insungrod min Na, pinagluto mi iti kapime. Hoy, dakil a problema ti armasyo. Kung namot nga awan apundo ti barangay, tapno makagatang tayo iti armas. Sapay agkudra-kudra pa ti flashlight tayo. Awan ano kasta? Agsublin to manin dagiti agtatakaw. Mang panunutak man iti mayat apag-armas tayo. Gore man, agi natakaw pa pa. Ha? Ang gimangot ko? Awan to pa'y maagot. Anglit mo ang kail. Ingatom ngamin dagitang imam, so ngay mangot ay. Si kakit di mo. Ay, makaulaw. Ha? Agposibosan ti ba nagkita? Agan ano ka? Ay, agsip nget ti ba nagkita? Ay, kulog! Hoy! Psst! Ha? Mayat sa mayat nga armas da ito power ko. Paypayam ni Kwarog. Tapno agsubli ti puod na. Mala, sige. Ilan anong ngamin aya? Awan! Sinudal mon samay. Na. Ha? Ay,
Aday ta. Nasaya ta nagsubling tipuot ni Kwarog. Antay, Uncle. Apay Kwarog. Inan-ano na ka ni Uncle mo, tanawanan ka itipuot? Nangot ko siyang lit na, Antay. Anya. Na, apay ngagkatawa ka, Inteng. Maragsakan ka ang maulaw dagiti tao, ang makaangot iti ang lit mo. Nga Roda, hindi mo ingat nga to day tayo mamanggal. Ang mga maulawak manayin. Kwarog! Saan tayo na problema ang armas tayo? Tama usar ko dahil kontra ka dagiti agtatakaw. Ha? At ang armas tayo? Ito yung power ko Ha? Na, Ay, wala niya. Maulaw taon dagiti agtatakaw. Numangot dati ang litmaw. Ikagda nagmare, tadan armas da kapitan, kontra kadagitag tatakaw. Ay, agyaman akmat no kastamaray. Uray akla na bang aran. Ay, bomba siguro jay armas da kapitanan niya. Armalite siguro Ultimatum ang dagiti agtatakaw. Wan amare. Iso amamati akatalagan akabailan ni kapitan a protektaran ti barangay tayaw. Inteng, insakduan na kan ni Kwarog. Ikagdigusan. Agkunakan ka nga agdigusak. Manon nga aldaw asaan ka ang nagdigdigos. Bayam! Ay, syakla ang ti makaanos iti angot mo, Inteng. Iti day taapay ud mo. Na, Ang dagiti ka baranggayam, aday wandakan. di nasayaan. Anya! Talaga akayat ko ako marupay ti power ka. Tapno na pigpig sa nga armas me kontra ka dagiti agtatakaw. Papanan tayo kada kapitan, Chet. Mapantayo si Imain kan tiliwan dagiti agtatakaw. Mawan mo't armas tayo. Saan tayo nakasapulan ti armas? Patayin na tayo to pa dagiti agtatakaw. Nanggal ko ti makamaw. Ops! Antay ta. Sumurot kayo. Ada papanan tayo. Aw, nangagyaw ka katwa. Awan mo't armas mo, Kap. Anda armas na. Diyak mo't makita. Awan mo't makita me. Sana makita ti armas na. Anya nga day ta, Chip. Maangot lang. Agtugaw tayo pala dito igay. Dito tayo pa lang. Hanggang. Anya iti aramidan tayo. Ag-relax Ag-relax tayo lang ka na, kakatwa. Nakamotor. Dagitan agtatakaw. Nakamotor ta. Isudang hagpay kita ng guys. Mabuton kami, kapitan. Nay. Apay nga naglamang ka di talikudan ni Uncle Kaw, pala. Ay, intayo iti ayan dagiti agtatakaw. Umay kayo ka na, kakatwa. Sugaw! Sana Sige, tanglan tayo ita. Up! sige! Matanda kami! Taglan nyo! Tapa ang utak man ida iti power ko. Ops! Ha? Naglusdoy ta ng kail. Naglusdoy ta nakaangot iti kiligilim. Nabilag ka talaga ti power mo, kapitan! Hala! Mangayab kayo iti pulis! Ta ipabalod tayo dagita! Nasayat mo, tanatiliw yon dagiti agtatakaw, kapitan. Nakatulong takilikili power mo. Ngam nasaysaya at latna no kanayon ka anadalos iti bagin. Kasi kati kapitan, arumbang apagtuladan ti kabaranggayam. Ala sige, ditan tinagibusan ti sapalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysuna. Dawanin ang labida tayo, anay. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Paklay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center,
iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangag. Bueno, ladies and gentlemen, paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, aso kimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas itisigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ang kupas apadas ken pakasaritaan toy kakaysuna. Dawanen nun bida tayo anay Kapitan Enteng. Ay na, islip all day. Mayat tibiyag no kastay banang. Na, bigbigat agididda ka manan, Enteng. Bumangon ka, taing ka aginaw. Asino ay tinaudian na nga? Siyak! Di sikat aginaw. Na, Di nakdisturbon ta maturog ak. Islip all day nga ron. Kay, agididda kalatan nga rodan, agmalmalam. Matmaturog kalatan, imbes ko maatulungan nak nga agtrabaho dito. Nakaturugan adakaws? Agur-urok pa yun? Ha? Sadot ka talaga, Intay! Diyos ka, awan pa'y nasaya at mapaspasamak itibiyag ko. Nagmamalas akan hayong na tao. Jakla ko man na iparpaso. Apay, Intay. Anya man nanti pa kasi kurab? Nagita ako ton, ta nagaduda. Dagita ko ton ti pagsisikuram? Awan mo ti maday nga aramidan dakan ka. Anya nga awan kat kinagat na ti pingping ka o nakaida. Anya? Itakit amin dagita at numatay dan. Tupunin barsak kon dahito asilpan. Awan betlat sirbina. Nay, apay aya, Kapitan. Ay awan signal na. Jak matiksan di kumpare. Nakapoy at talaga ti signal ita. Mga numadamdama labas set, pumigsa manayin. Masikuranak. Inakla maturugan. Isupay nga idakkel ko. Idi pala na minsan nga aldaw nga agsisikor ni Kapitan. Maturog la ka nun. Ta isupay nga idakkel na. Makaisemak matitimbaga na. Dumakkel pa'y ayah ni Kapitan. Baga turog na. Nakaturog idirabi idong no. Anya, kaririing mulaan, makaturturog ka manan. Napuyatan nak nga rodong Nagsapa kamat anaturog idirabi Alas 7 pala itirabi kat agur-urok kan. Kasla sa anak-anak katurog. Nasakit pa iti ulok ang mapuyatan. Anya? Nakaturog ak, ngam napuyatan ak. Ay, di kan mauawatan, Inteng. Ibagbagam asaan ka anaturog. Katkit-kitaan ka mo't anakaturog. Jakab mo. Kasla kayat ko pa iti maturog dungaw. Bigbigat, maturog ka manan. Day talatan ti amom nga aramidan, Inteng. Papanam, Kapitan. Nagalas ka, Mari. Kita am day talangam. Di ka pa'y nagsagsagaysay. Kasla walis tambo day tabuok mo. Di kan sa pagdigdigos Kas kala alya. Unay mo day tapananguyaw mo kanya akong Kapitan. Makapasakit ka mo't itirik na. Di ka masaksakitan at apudno mo ti bagbagak maray. Agdigos ka. Agpapintas ka mo't tapno di na kaisukat ni paribada. Anya tinasakay tangkay. Dagiti ramay ka. Ilutang man. Ang tatangdan ko Uwin! Tangdanan ka. Manaw.
Mangan ka iti ado dito'y balay. Ag merienda ka pa iti kayat mo. Kwarta ti kayat ko, Uncle. Ikang ka pa iti kwarta, basta ilutom ti entero abagbagik. Tamaturog ang agmalmalim. Sige, Uncle. Ilutin ka nga roden akastay. Ay! Anay ko! Nagpigsamot ka! Sino nga'y tinangang ka nagmerienda? Awan mo tanjay adobo a manok. Kantay pinalaman na katinapay. Enteng! Sa dino ti ayan mo? Enteng! Nakaturog manan dito'y sofa. Nakausubay amat maturog. Ay, una yan ni Enteng. Ay, mahay blood to langatan. Gapo itinalabas apan naturog na. Talaga ba't nga may nanagsadok ni Parinteng? Awan ti mararamidan na dito'y barangay tayaw. Di mo pigsaan ti agsaw. Ang mga nuadda makangagkat idanon na kini kapitan. Ay, uri at damang idanaw. Talaga ba't asadok na dya, kapitan? Awan pa'y sir-serbina na butusan. Numapanak niya barangay hall. Tada ko maibaga. Kanayon ngawan. Numapanak mo di balay da. Kanayon na nakaturog. Badaw! Man naturog a kapitan. Awan sir-serbina. Right? Ayan ni Uncle Mau. Waraw. Nakaturaw. Anya. Tunggal umayak dito'y barangay hall. Nakaturaw. Nabannog ngamin ni Uncle Kao. Anya nga, tinakabanugan na. Kit awan mo tiyar aramidin na. Nabannog anag na ngay may dito'y barangay hall. Anya. Ibagamon no anya ti kayat mo nga ibagakin ni Uncle Kao. Tataba daw. Ta ibagak to ken kwa na inton makarieng. Ay, urayak langay na makarieng. Saan arumbang asikat ti pangibagaak? Ta saan mo't asikat ti kapitan? Saan ba'y nga agriing ni Uncle Kao? Na. Kaano nga ron nga agriing ngay? Nuawa ng tao dito'y barangay hall. What? Agriing pa'y lano malam. Inton agklusan ti barangay hall. Sige. Urayak nga close ti barangay hall. Tapno makasaritak ni Parinteng. Di mo matla makasarita ni Uncle Inteng. Ha? Apay kumangay. Kit agriing tumit no ag-close ti barangay hall. Di na kaya ti agsaaw. Ha? Tapay adi na kaya ti agsaaw. Gaputan na banog tingiwat na anak nga anagururaw. Iyay. Naktangan, iso adi na kaya ti agsaaw. Anya nga ta ay ti aramidak ka ni Inteng. Apay aya, Mare. Ay, nagdagsen ti bagina. Nagginag nga gunggunay. Kanayon namat maturog. Maawatam latan, Mare. Kasta talaga ti lumakay ako nada. Siyak, ti masiksikuran amang kitkita kun kwa na anakailad. Kanayon kanupay amapuyatan, kat maturog mat. Naimas pa'y nga ti turog na. Maray. Ay, jak amang. Ay, amangan no simrumanan ti kinasadot na. Banag, nakaring ka pa'y. Apay aya. Kaduan nak man iti banyo. Anya? Dan? Apay akaduan ka pa'y laeng. Adamot sakam amag na. Nasigmat garon. Amagan mo dan alya masabat ko iti kusina. Na Kaduan na ka. Mangankan, Inteng. Nakasaganan ti kanam di talamisaan. Ayos. Yawat mo ban nga ron ti kutsara. Anya? Kasangsangom lang arudan day tapagalaan iti kutsara? Ipayawat mo pa'y lakanyak? Gaw ate mun Diyak kaya? Mga no tinidor ti maala. Maestri sakto manin. Anya? Agkamutak laangan no di nakayat nga iyawatan iti kutsara. Sadot na bakbakatan. Ay, siyak pa'y itanti sadot. Sige laeng, Inteng. Hanggang no siyak ti makapuntaw. Panawan ka laengal. Sadot. Sino ti sadot? Sika. What?
Kasano asaduta? Di mo amuti sasawag, paray. Nasaya at bait ka nakasarita kan, pare. Kanayon ka ngamin na nakaturog. Tunggal mapanak iti barangay hall. Ken iti balayaw. Anyat ibagam aya. Maipapanit ti street light nga agturong iti balay may, pare. Napunday iti bumbilya na. Napundi nga ron, di gatagam. Apay nga ibagam pa'y lakanyak ngay. Rumbang lang nga, tasikat ti kapitan. Pasukatam iti bumbilya na, pare. Ay, awan pundo na. Na, bumbilya lang. Masapol pa nga dapundo na. Naglaka lang mati bumbilya, pare. No nalaka di si kati gumata. Tutan, silaw yung nagturong iti balayo. Anya. No parekot yung ti silaw. Gumatang kayo ti bumbilya. Ay, awan ti paggatang ko, pare. Nagsip nga ti rabi ay no awan ti silaw, pare. Mga limon ka iti battery tapno agsilaw tamatap. Iyay. Ay, nagsakit ti sikat ko na yan. Apay madalaya. Nasakit nga ron ti sikat ka. Diyak pa makatakder. Diyak mayunat. Ay. Naktanganday ta. Gapo itinalabas apan naturog mo. Ha? Ay! Sika lang arudan ti awan ti aramiden na. Sika pa ti adasaksakitan na. Ay. Kanyat kayat mo asawan. Awan mat atalaga ti aramidem. Nakailad ka nga agmalmalam. Nagadaw ti pambar mo. Naglaing ka maturog. Ang mapuyatan ka pailaan. Wen ata mabanbanugak iti aramidak nga inaldaw iti barangay hall. Kasano ako na mabambanog ka. Kat awan ka numat ti aramidem. Nakailad ka nga agbuy-buya iti TV iti barangay hall. No kasta ka na yung ti aramidem. Intay. Makaamukan iti biyag mo. Lakang kail. Apay manag. Yan ti banang. Apay ni ante. Pinanawan na kan. Patpatsim. Di na maaramid day ta. Pudno ti bagbagak. Nakita kita anaglugan iti tricycle. Kat adda imot na dakelabag. Anda? Unang kail. Madlaw ko ang makapungtaw. Sana mapalin na panawan na yan, Tem. Matayak no pumanaw ni Antim. Pimanaw nga ruday. Inkakamatan. Kasano ang makamatak ngay. Itay pa pimanaw jay tricycle na nagluganan na. Anya? Anya ngay taramidam itangkay. Surutak ni Antim. Ha? Pangsurutan nyo ngay kat di umot-amutin na panan na. Talaga ka di ang nagtalawan ni Marikuanan. Wen, nauman iti ugali ni Kapitan. Gunggo na ni Kapitan tanalabos mo't ngamin ti kinasadot na. Kasadot na amain. Jakmet kit di mababalaw ni Maribanang no pimanawan. Kay ayan itan ni Kapitan. Aday di balay da agsangsangit ka na ko na ni Kwaraw. Aya. Agnakamat siguraw tapi manawan ni Maribanang. Di mo ibagbaga kanya uncle mo nga daak lang dito balay mo Kwaraw. Unanday, nakibagbaga. Kayat kulaang nga agnakam ni Intay. Unanday, kayat mula nga agnakam ni Uncle Kao. Wen, kampay ide, pinanawak, tapno makaamires ni Intay. Unanday, kampay ide, pinanawam ni Uncle Kao, tapno makaamires. Sigurado asap-sapulan na kon ni Intay. Unanday, sigurado asap-sapulan na kan ni Uncle Kao. Basta di mo liplipatan ti saritaan ta, Kwarog. Agawid akto lang ijay balay, no talaga nagbalbaliwan ni Uncle mo. Unanday, jak liplipatan ti saritaan ta. Agawid kan tao, into nagbalbaliwan ni Uncle Kao. He! Ay! Nga ay may sakamat, Kwarog. Ha? Ulit-ulitam lang ti ibagbagak. Ala, mapan ka iti ayan ni Uncle mo. Paliiwam. Unanday, mapanak iti ayan ni Uncle Kao. Paliiwag. Mapanakaon! Ay! Timarayan. Ay, agulitag kayo talaga ka ni Intay. Kumusta ang Kyle? Inawaga ka amin nakakabagyan na. Hindi na ka nung nakita ni Antim. Ay, saos. Napanan nga rodan ngayon ni Antay. Mailiw ako.
Wanan tagluto iti kanak. Agsingsingpad ka kanina ng kal. Basol mo matlaeng no apay apimanaw ni Antibanang. Ha? Agasamot nga main. Isot ti mga rami di ti amin. Niyawat namin nakasapulam. Agbalbaliwa kun. Basta agsublingan time. Matayak no awan ni Antim iti dinak. Angkal. Ibanang dungo. Sa dino ti ayan mo. Ha? Agawit kanta agbalbaliwa kun. Agagagita kun. Kung saan akong agsadsadon. Ay na, Kapitan Aya. Basol mo no apay apinanawan na kanina na banang. Agbalbaliw ka nga rodan. Tapno agsublim at laking ka ni nanabanang. Ala, sige. Di ba tinagibusan ti sa balipay nga istorya? Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysuna. Dawanin nun labida tayo, anay. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Sagani Yalong Bolyeser. Ken iti direksyon, Virgie Pagloy. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC, Drama Production Center. Iti DZWT 540, ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangag. Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, Asukimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas iti sigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ag kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaysuna. Dawanin nung labida tayo, anay! Kapitan Enteng! Ay, nakaluto kan dungaw. Saan pa'y? Apay, mabisin ka ng kail. Uwan nga rod. Ay, naibos ti asin. Ay, kwaraw. Naibos ka no ti asin. Antay, asino ti ibaon mo amapan gumatang iti asin? Ay, no asino kada kayo ati nagagat. Ay, sikan tinagagat kwaraw. Sa dutak ang kail. Na. Apay, awan manan ti maibaon kada kayo? Sikan kwaraw daw ubing ka. Siya kumanan. Siya kanon antay. Umay mo nga rod alaan dito, iti igatang mo. Kanayon matla siya kung ti ibabaon niya. Papanam kwaraw. Nakano gumatang iti asin. Sa dina. Ijay tersina ani kagawad ko anang. Ijay kan baro atir na agumatang. Ha? Adda baro atersina di tawi? Adda, dayjay man aw. Wow! Nagpintas a balasang dagiti mang paypayapay kanya. Adala ko da nga asin dita. Sige, ijayak nga ro din na gumatang. Kapag na bayag ka gimatang iti asin? Sa bali nga min atersina tinaggatangak ang kail. Anya? Ay na, nagpipintas dagiti babalasang ijay. Ayan nga iti asin. Ti asin ka na. Tingka ito din. Ha? Ning, papanam nga eh. Ay, inakman kitaan di baro atirsin na nga ibagbagam. Antay, diyak kayatan ti gumatang ijay tersina ni kagawad ko anang. Paggatangam nga'y. Ijay kabarbaro atersina. Ay na, nagpipintas dagiti chicks at indira ijay. Jay barbaro atersena akar-aramed. Unantay, ijay kami nga agi-istambay ka dagiti barkada.
Ay, kat gumatang kayo latamot, iti Tersena ni Mari Kuanag. Bakit mo tiyaglaklakaw? Anya! Mayat iji kabarbaro at Tersina. Ta nagbabanglo dagiti balasang ijay. Ay na. At ka di ipagatang mo antay. Awan. Ay, ni Uncle. Amangan no at da ipagatang na. Uncle, at da ipagatang mao. Agsagsagaysay ka mat dito'y sangot ti Sarameng. Shh! Di mo piksan. Ang mga numangag na ka di antem. Anda pa panam. Ito'y ayan ti Barbaro at Tersina. Hindi ko mamot ti papa nakapaggatangan no at da ipagatang mao. Siya ko ti mapaggumatang. Duatan. Siya lang. Abay, sumurot-surot ka. At ang amin kursunatang achiks ijay. Damot kursunatang. Siya lang, ayan. Ay, Marikwanang! Apay aya nga umay kagkatakatawa dito Tersenak. Nay, apay amarurod ka. Kaya't kung arod katawa. Ay! Ija dayo ti pagkatawam. Sana ditoy. Dakas gayam itan ti agkatawa. Kas lamang lukloko day takatawam. Ay! Makaungat kan sa mga maray. Ta sino ti sana makaungat? Kita day jay. Ay naisong harod day tatikat katawaak. Da kapitan ken kwaraw di agsinsin na runo anapan gimatang di Tersena abaraw. Nakita ka pa anapan gimatang ijay? Ay kunak man no dinak nakita. Anya saan? Oray la nagpayapay ka kanyak. Idi ti malyawak. Ingatong pa di ginatang mo ang nakasupaut. Bagas day jay ginatang ko maray. Ay kunak ano dinak nakita. Kasla ka lagpaspasikat. Ay sus, nagadutila ko da di tamaray. Nagpipintas pa'y dagiti aglaklako ababalasang da. Amok Naka-shorts da. Iso adagiti babaro dita. Ay, mapandaming gumatang dita. Ay, kasanungatan dagito'y lakok no saan amagatang. Ay, kat ipadawat mo na. Anya? Adda at dito'y anak kasagan na amangawat ka dagiti ipadawat mo, maray. Ay, jak aramidon day ta. Apay, iti panagkunam. Adda pa nga tamayat agumatang dito'y Tersena. Kilmulbetan dagita lakom akasken ka. Ay, papanamdong nga. Inak gumatang iti mantika. Ay, Syakon! Syakon antay! Syakon kunak! Ay, Syakon! 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 Ha? Inak man kitaan no apay nga agin innagaw kayo agumatang. Nakalukatan day tabangir at Tersena. Di tamutten agumatgatang dakwarog ken kapitan mare. Isumat lagayam nga agin innagaw da nga umay gumatang. Taad daw ti babbalasang. Ay, awanan dagiti sukek mare. Imakar da amin ditan. Ni Marituyang ngay? Di tamot ti paggatgatangan nan. Ay, unay mattanday jay ako marita. Kat sika ngay maribanang umakar kamot ditan. Ay saan? Apay ko mga umakarak. Ay, sikalangan tinabatbati asukik, lukasta. Ay na, Marikwanang. Masapol nga agsublikan ka dagiti sukim. Kasano nga tangay, anya ti aramidag pare. Awam mat ti babbalasang amabalin ko at ang danan nga aglako. Masapol aya ababbalasang titangdanam. Kahit nagpipintas mo't dagiti babbalasang aglaklako dita. Maray, ni Marituyang ti alaem aparalakom. Padak mo labakit dayjay. Uray no badwam iti napintas, bakit latta tilangana. Uray nagbangbanglaw, agat bakit latta mo ti payud na. Agam, nalaeng iti sales stock ni Marituyang. Ay, kasta ay amare. Wen, mamati ka kanyak. Malakom amin dagito'y malaylaylayan alakom, no iso ti alaem nga aglako. Swerte ka, amaray.
Maray, no siyak ti alaam nga aglako dito Tersena. Pag kunaam ngay mait, maray. Ay na, ipakitak man laken ka da ito'y swerte asiding kaw. Ha, ayan na. Day taman ni Aw. Oh, lutag idi day tamaray. Ngam nagbalin asideng. Hay! Hay! Apay na ibagam aswerte day ta. Di mo amo aya, adagiti tattao nga dasiding tikilikilida. Kat swerte da itinegosya. Adula amin. Jak mamati ti dayta. Ay basta, tangdanan ka nga aglakaw. Yumay kayon gumatang dito'y Tersena ni Maricona. Lain mo na kita lakaw. Numay kayo magumatangan at anay awan pa'y nalaklakwak. Chip, gumatang ta ka no? Naang pepmet bakit day taglaklang ka? Ay kwaraw, umay kayo magumatangan na. Ije kami kabarbaro at Tersena gumatang. Na Wan, bakit may taglaklako dito'y? Daytoy lang tinaglakwam itinagmalam. Sa nga pulo a pisos. ay namaray, awan ti kwarta dagiti tattao. Ay, kat anya nga ititangdan ko kang ka. Sa nga gasot tinagsaritaan taatangdan ko Naa. Ay, malugi aksamay nga uray addan para lakok. Utang mo pa ilaang ajay tangdan kaw. Ay, balasang sa ti alaak nga glako Ay na, anom nga iti balasan. Una, tanabangbanglaw ka na pimpintas. Ay namaray, no pinintasan mo't lang ti pagsasaritaan. Mabalinak mo't kat ngagpapintas. Anyat aramidam. Oh, di ag short panak may. Agkurkuret-retan na kita kudil mo. Sana na mabalin nga short pan ka. Mabalin pa'y laang, san pa'y mo't unay akordroy. Kenas ken amakalako tamaray, tapno adda pang tangdan mo kanya. Sige nga, Rod. Panunutan ta. Noan niya taramiden ta. Kapag nakapanimid ka di talamisaan, Maray. Ay, problemado ak nga, Rod, Kapitan. Ah. Imakarmat amin ang nagitisokik ije baro a Tersena. Ay, kasano adi kam umakar kat nagpipintas mo ti paralako da ijay. Naitamot nga, Rod, ti ko na. Ay, mati gumatang ijay kagawad. Bari-bari ka mata, Kapitan. Ay, wan gayam. Adda ka mo gayam dito, abay ka. Imbes ko matulungan, Dak. Tap nagsubli dagiti sigod asukek. Katawaan, Dak, pay. Kastoy ni timakunak iti palikot mo, Maray. Anya, sukatak ni Marituya nga para lakok, tabaketan. Ay, saan ta ka asi? Ay, ti aramiden yaw. Nayunan yu, dagiti lako yaw. Kahit ilako yu iti nalaka apresyaw. Ayun, anya. Noan niya ti awan alako da. Sumuti ilako yu. Sige, uray jak nga ron sukatanan ni Marituyang. Ay na, nagsakitan ti karabukob ko ang nagpukpuk kaw. Awan mo't lata ti umay kumatang, Maray. Ayan nga ita naglakwam, Maray. Dayta. La, 5 pesos laang. Kunak tumot nga mingken ka nga ag-short pa na kaw. Ay, saan, Maray? Ikatinak lang nga rodon Nagkunakan ka. Umay ka, taintag gumatang iti ilako ta. Kwarog, itulod na kami man kaninanam atuyang ijay ilay. Ay, di kay kayat nga ilugan. Na, tapay nga'y katagpliti kami mag... Nagiti babalasang di ta kabarbaro at Tersena ti ilugan kaw. Ay saus, madiday tangar aramidam kwaraw. Na, agpilpili ka mat iti pasaheros mon. Bakit kayo mat ngamin? Maray, ireklamo ta ni kwaraw. Sige, intan. Sigurado apagmultaan da ka kwaraw. Ha? Saan dala pagmultaan Alaan da pa iti lisensya na. Pati kararwa na alaon da. Ay, aglugan kayo nga rodan. Tay tulod kayo ni Jay Ilay. Ha? Mabutang kamot lagayam amaala ta kararwam. Nay, nagadumot ang tilako, marikwanang. Win, Mare, kompleto. Mayaten ti gumatang, no kasta. Nalakapay tila ko kani Marituyang. Ay nasayaat Dahito ilako yung atinapay. Saanin ang makutkutan?
Saanen? Nasayaat. Kan presko kan kapurpuros dagiti lakoyo anateng. Saanen amalay-laylay? Sige, gumatang akong ditoy. Ta kompleto mat gayam dagiti lakoyo. Maray, sana na masapul nga agpukaw ka. Taan doon ti umay gumatang. Win nga raw maray. Saanen ang masapul ayayab ta dagiti lakot ha. Kasano, nalakamo namin dagiti lakot ha. Adayo analaklaka. Ngam di tabangir at tersena. Gumatang kami na. Ay, aguray kayaw! Agpila kayaw! Ay, sige, lakwam idan. Tama pa na kay barangay hall. Wun maray. Hindi kag papautang Ay, ngay gayam utang mo aswil daw. Wun, itid ko no madamdama. Wun, taigatang kumutlang iti bagas. Kasta, nanatoyang kananakwanang. Agtinulong kayo, tapno saan da kayo apanawan, dagiti sukiyo nga aggatang. Ala, sige. Ditan tinagibusan ti sabalipay nga istorya, ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysona. Dawanin ang labida tayo, anay. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Puklay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kamay iting kay panagdangan.